Gen men, svesse. Gen men. Vita cheke m pou n konkle ansan. Koman vita cheke la? Kout kop mwen? Vita cheke m pou n konkle ansan. Koman cheke m pou n konkle ansan? Bon kop mwen papa, mwen soukle m vin viv la. Yo se kaka kle m ye. Bon kop mwen papa, mwen pou an misye m sot piyen an misye m la, misye m da vin bal kop. Yo ta misye vin zim la. Kaka vin da vin la. Papi ti bon kop mwen sou baz? Nou non zon ansam. Real ou se real mwen. Nou non zon ansam. Real ou se real mwen. Problem ou. Ou pou m la vin la ven. Ki ta kam sab zim la? Nou blok avou. Taf misyon kalot nan figye li men. Taf misyon kalot nan figye li men. Yo, depase men. Nou mta demare misye vwe. Nou fam demare misye. Nou misye baka ne blok ala ansama avem men. Nou baka ne blok ala ansama avem men. Nou baka ne blok ala ansama avem la. Ou pou tak kotom ne ba biti. Ou lip moto. Pou filme dem touche men. A ou lip motom de ba ou? A ou lip motom de ba ou? Nou blok a misye men. Maka nou zon avon. Ou pou moun lik moto kou nan pwede touche men. Ou mda konsou da pou kab la we men. Se sen wot mon chè. E se mi se konsan nou baz la men. A sen wot mwen la. Sou tek motom nou? E pa mwen moto baz la liye. Kama moto baz la? Baz la de la chen moto? E pa moto baz la liye. E pa moto baz la liye. Jan ou fin pa men. Mè se de se di la pwede m touche. La demare misye men. Ame ok babichi. Kome baz ki ta chen moto a mwen sa presyon? La demare misye men. Kome baz ki ta chen moto a mwen sa presyon? Kome baz ki ta chen moto a mwen sa presyon konon? La demare misye. Nou moto. Nek zon nou e, nek blok lo e. Na pou lo basan, mi sa bwek le yon m toutan. Kou na moute moto. Ouve. Pose mwen chè. Nek ou pa moun levan lan? Ou pa moun se mbarite mesi. Mese pochen wana mak goume nek pa separim. Desan dosyon. Pochen pa mese mak goume nek pa separim. Si nou sou nou ma pase gay la. Lagi. Jesus is Lord! La vin bat men goun ya. La de kon paket moun nou, ta palo paket kaka jol ou goun ya vin bat men la. Wabeze bat ou anko. Wabeze bat men anko? Mwen dal wou loutan kontan bou la bos men. Ase mwen remake, goume vat menen nou ken kote nan. Goume vat menen, ebi son ta pale tale ala nan mi tapil moun yo la. Goume vat menen nou ken kote. Ame men mwen, wou lem nan mwen men. Goume vat menen nou ken kote. Sonye la, vin bat men goun ya, e samdou. E samdou, vin bat men goun ya. Vin bat men goun ya, e samdou. Fè pose nou baz. E samdou. Fon gen yon ante nou. Fon gen yon ante nou, bat kon sa tale ala, ta pale ya. Nou zon nou le. Ta pale ya, bat kon sa tale ya. Nou zon nou le, fon. Bat kon sa tale ya. Nou zon nou le. Bat kon sa tale ya. On moun malade miye men. On moun malade miye men. Bat kon sa tale ya, ta pale ya men. Pa mèm gen moun la pou separe nou frem. Pa mèm gen moun la pou separe nou. Frem. E kop sou men. Ou gen kop? Ou kop ou gen? Mbaka kop. Selman se frem. Sa arret entre nou men. Sa arret entre nou baba. Sa arret entre nou. Ou ta fe frekan. Baba sa ba an save mwen kolon nan de baba? Mbak fon bagay kon sa. Abe ok boss. Fè nou respect nou moun malade nou zon.